Nama saya Abdul Rahim bin Abdul Rahman dan saya founder dan owner Slow Fire Pizza. Lahir di Shah Alam. Saya besar di Shah Alam. Saya sekolah di Shah Alam, belajar dekat US, belajar engineering. Time dekat sana yang saya banyak explore makanan halal lah. Saya explore makanan halal dan dekat situ saya jumpa Low and Slow barbecue ni. Kat sini first time saya rasa. So actually saya spend more time tengok video and tengok cerita masakan daripada saya study, honestly. In a way, saya dah study untuk culinary ni more than saya study untuk saya punya engineering. And kebetulan juga time saya umur macam tu, arwah ayah saya buka kedai makan dekat Section 9 dulu, nama dia Naluri Cafe, kalau ada yang kenal. So saya mula take an interest, selalu duduk kat kedai makan, kenal dengan dia punya chef. So lagilah berkembang saya punya minat dengan saya punya experience dalam dunia culinary. So saya minat culinary tapi saya belajar engineering. Saya janji dengan mak ayah saya akan habiskan degree, saya akan habiskan saya punya bond, and then saya akan kerja culinary. Saya akan cari. Tapi saya akan habiskan dululah degree at least. Saya mula-mula buat ADP dulu, dia macam foundation untuk US. Saya buat dekat Taylor's University setahun. Pun dah tak best lah, tak minat. And then bila pergi US, lagilah saya end up being very rasa macam tak kena lah, tak best, macam what am I doing here. In the end saya habiskan juga. Balik daripada US, saya sambung belajar dekat UTP. And lagilah saya rasa tak minat tu memang betul lah. Of course saya bonded dengan company. Sepatutnya 5 tahun. But within the first year, again, memang saya tak boleh. I spend most of my time kalau kat rumah stressing out. Recently, my arwah ayah saya meninggal. And dia ada tinggalkan a bit of wasiat. So I use basically all of that just for the sake of nak break that bond. So I take that as a key untuk saya teruskan saya punya minat. Saya tak menyesal langsung sebab memang hari yang saya resign tu, hidup saya terus berubah. Saya punya sakit terus hilang. Saya punya stres terus hilang. So, itu mungkin keputusan yang paling bagus dalam hidup saya sebenarnya. Saya tahu saya nak masuk dunia F&B. Saya apply kerja dekat cafe. Saya jadi barista. Cafe yang lagi besar dan saya kerja central kitchen. Saya belajar masak, buat pastry, manage stock, manage inventory. Puas, cari pengalaman, saya rasa confident, baru saya mula melangkah masuk, cuba buka bisnes sendiri dulu.